Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita mancing di Cimaung guys, Babakan Konam. Ini legok lewang guys, legok lewang. Ada komplek baru Gria. Nah, alamnya ya masuk ke dalam guys. Komplek mancingnya di tengah-tengah komplek guys. Oke, tancap terus guys, mancing mania Kodok Bandung dan Sang Pati Fishing. Pokoknya mah gas mantap, pokoknya gaskeun tong poho ngopi we. Persiapan ini kolamnya mantap, ada 2. Cek hasil air guys, mantap guys, dapat gabus sama bawal babon guys. Ayo pulang ya. Siap gaskan pak, nuhun pak. Mantap guys, babon nila mantap, dapat gabus guys, mantap, lumayan agak gede gabus. Ada temannya tomang nanti guys, mantap.